بشتارین هیجا میوانین عزیز درو برنامه هفدیتنا عالمان یا سیمین بردوام کر ایروجی بشا داویم بو ایدی برنامه الویدر قدیان نها و انجام نامه بسی زمانه ورنه خوندن جبو انجام نامه بخوینه سری اول زمان کردی جبو انجام نامه بخوینه محمد خایا اندام اتحاد العلماء کرم که انجام نامه هفدیتنا سیمین عالمان سال 2018 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هفديتنا عالما سيمين بنصرت وآلي كاريا خدا وبتفلبونا وبش دارفان جهف بقدر وقيمة ترتيب كر وبخير وبركات بأنجام بو انجام نامه هفدیتنا عالمان ین بری هاتبون بلاف کرن و برای گشتیره هاتبون پارو کرن اف بیان نامه جی انجام نامه هفدیتنا سیمین عالمان کدو 13 14 جوتمه 2018 دهاتیه ترتیب کرنه اف بیان نامه کتی بلاف کرن و پارو کرن شاهدی و تعهد وی ارگانیزاسیون یا لهمبر جواکیه جلو دوی هر بشدار وی هفدیتنه به شعور و تگهشتنه جهت و غیرت خواه بدومینه ام ماده کتبه تقدیم و مذاکره این هفدیتنه عالمان آسیا من ده درکتنه هوله به مدیای و به آرای گشتیره پارود کن یک دی اصلاح کرنا جواکی ده وظیفه علمای هر تم گلکی زیده بویه هول و غیرت عالم مین مزن این دوی وارده جبوان علماء کو پشتوان هاتنه مناکن باش و خوشک دحوینه عالم لازم وان عالمان جخوره بکن نمونه و وظیفه خو بدومینن دو جبو مسلمان کاربن عمل صالح بکن دنیای ایمار و معمور بکن و جبو دوی استقامت دا جکسندن را کاربن پیشوانتیه بکن دسری دا دوی خودی عقیده یا اسلام یا صحیح بن لازم عالم اسلامي لدور قرآن وسنة ورنجم هف وعقيدة صحيح إسلامي لناف جواكي بلاغ بكن سي دناف أمتا إسلامي ده جور بجور بروبلم إيش وألم هنكم مسبب سركة تفريقة وشر ناف خويية رابون وداويبون أفان تفريقة وشر ناف خويي باتفاق علماء ممكنة دوي عالم إسلامي بوی شعور مسئولیت تف بگرن و رولک باش آجبو وحدت و اتفاق پیک بینن چار لازم اختلاف مذهب و جداین فکری ین دناو امتا اسلامی ده نبن صدمه تفریقایان برواجیا وی یکی دوی اوانا جبو آواکرنا یکیتیا امتی وک چافکانین دولمندی بن دتن که جوان به استفاده کرن بوی حساسیت ام عالم جبو آواکرنا وحدتا اسلامی اهل قبله براد بینن و اعلان دکن که ازیتا لبرای مسلمان نجایزه 5 صدام هر مزن آدرکاتنا هوله یا فکر و عقیدین غیر اسلامی صدام دناو مده بجیبونا دشمن اسلامی و سبب اشغال کرنا آخین ما اوک علماء خباتن ارشاد و احیا کرنا اهمال کرنا عالم اسلامی لازم بشعور کوارث پیغمبرن اسلام وسط پیش بکن و جبو امت جوی حال خلاص ببه ریا خلاصی نشان بدن 6 او مدرسه کد تمام دیروکا اسلام دا جبو مسلمانان بونه ناوندن علم ارشاد و انسان ریبر دروج آمده وی وصیفه و رولا خواه وندا کرنه استاد بدیع زمان سعید نورسی خواست و حول داكو بناوي مدرسة الزهراء مدرسة آوا بك او سازي ومدرسة بروجه بكو لغور شرط ومرجن وي روجه مدرسة هم بك هنا هويات وفونكسيون وانا حقيقي جبو مدرسة بگين سوية بيدوية روجه ما وببن سازي رغبت كري لازم جوي بروجه سعيد كردي الهام بگرتن جبر ويكي جبو آواکرنا مدرسین اسلامی مدل دوی هفدیتنه دا اوی کمیسیونک به آواکرن اوی اف کمیسیون لگور درفت و امکان خواه زیدتر هفدیتنام بکه و دوی مجاره دا حولات شکرنا پروژه که بده 7
مجادلة بتكفيرفاني إنكار سنة تعصب نيجاد قومي مذهب فاني أو جهالة را هدف مشترك عالم ومدرسة لازم الريا صحيح ووسط إسلامي بأساس قرتن وبفانا مجادلة بكرن اف اورغانيزاسيون جبو بيكانينا في هدفه جبو شيار كرن وإحياء كرن كجفاكي ولي صحايا مجادلة به حشد لقور أساس شرعي چاره سر كرنا اختلاف محلي يندنافا جفاكي ده دفع عالم ومدرسة ببن بيشيوان جبر في يكي هر عالمك جبو چاره سر كرنا اختلاف محلي ين لحريم أخوة دفع قلقي زيادة بخلقي راهم حال وعلى قدر به نه لازم البر خرابون وبأخلاقية لسر زمين سفربرية كأخلاق وإفتي بدس بكرن دفي واردة دفي عالم ومدرسة ببن بيشوا وببرورامك خورد وزيدة وباستفادة جهمي آمور راجهاندنه خلق بشيارو إحياء كرن ده او زمان پروردهی و مفردات ين لناو مدرسيان لغور حريم و مدرسيان جهب جدانه او یک جيلي بر ديالوغا كو حوجه دناو برا مدرسيان دا فعال به لبر پفگوهرنا طلبيان مدرسان و لبر تيكيلي و ناسينا هف دبا استنگ هر حرم بزمان خوي حرمي پروردهی بدجي لازم زمان مشترك اي مدرسان عربي به دوی وارده لازم خباتن پیوست بین کرن و مانعین لبر تیکلی و ناسنا هف بین را کرن 11 لنف عالم اسلامی گلک هفدیتنن اسلامی و ارگانیزاسیونن کل عالم پیشوانتی واندکن تن ترتیب کرن جبو ناسینا هف آبوان ارگانیزاسیونن را پیشو برنا پیوندیان و خبات دگل هف او حول و تشبسن پیوست بین کرن 12 با آرمانجا هفدیتنا علامه جواکا را راستو درست پی تقدیم کرن و پیونده که ساغلم بی پیدا کرن او مالپره که اینترنت بی ساز کرن 13 اف ارگانیزاسیون غیرت و خبات جنان این دوار تحصیل کرنا علم اسلامی دا تقدیر دکه 14 هفدیتنا میا چارمین انشالله سالا بی او دی سال دیاربکی بی ترتیب کرن اف ارگانیزاسیون و هفدیتنا کج غیر قزنج کرنا رضا خدا بی و تو مقصد و هدف اویتونه او دریا رزگاری و وحدت امت اسلام دا خباتن که دی ببن وسیله بدومینه خدا اوی خباتن کسن دوی اوغری دا دخبتن زائی و هبان نکه داویه دعامه کرنا حمد خدای رب عالمیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نهاجي جبو انجام نامي بزمان عربكي بخوينه اندام اتحاد العلماء ملا عثمان شريك امي دعوتي ميكروفونتكن كريم كل سيده بسم الله الرحمن الرحيم البيان الختامي لملتقى العلماء الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فانطلاقا من العهود التي قطعها اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية للمجتمع وأداء لوظيفته في الظروف الراهنة التي تمر بها أمتنا الإسلامية وتنفيذا لتوصيات الملتقى الثاني عقد الاتحاد الملتقى الثالث للعلماء يومي السبت والأحد للمدة 4 و5 صفر 1440 الموافق 13 و14 سبتمبر 2018 بحضور جمع غفير من العلماء الأجلاء. وبعد تقديم البحوث وإغنائها بالمداخلات والمناقشات المستفيضة من قبل الحاضرين خرج الملتقى بالتوصيات الآتية: أولا، نظرا إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق العلماء في إصلاح المجتمع وإرشاده، لا بد من الاستنارة بمنهج النبوة وسير صالح الأمة لضمان النجاح في هذا المسعى المبارك. ثانيا، إن تبليغ العقيدة الصحيحة وتربية الناس عليها من أعظم مهام العلماء وأولاها،
لذلك عليهم ألا يتوانوا في ذلك لنضمن مجتمعا صالحا قادرا على عمارة الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثالثا، لا بد من نبذ الفتن والتفرق وآثارهما السيئة التي جنت على أمتنا الإسلامية وبددت الكثير من طاقاتها المادية والبشرية. لذا ينبغي على العلماء أن يطلعوا بمهمة توعية الناس وتوحيد الصف وتمتينه. رابعا، لا ينبغي أن تكون الخلافات المذهبية والفكرية سببا للتفرقة والمشاحنة والإيذاء، بل لا ريب هي مصدر إغناء وإثراء لحضارتنا، ويدل على مراعاة التنوع وبذل الجهد في إنتاج الآراء وسبر المسائل والأمور بحرية، فلا تقتح أخوة المسلمين بتاتا، أو هكذا ينبغي أن نفهم. خامسا، يعد إهمال العلماء لوظيفة الإرشاد والتنوير سببا من أسباب ظهور التيارات والأفكار والعقائد المنحرفة ولتسلط الأعداء علينا. لذا ندعو العلماء إلى شحذ الهمة والتشمير عن ساعد الجد لهداية الناس بعيدا عن الإفراط والتفريط وإغاثتهم مما هم فيه وتقديم الحلول الناجعة لتلك المشكلات النازلة. سادسا، لقد كانت مدارسنا منابر للعلم ومشاعل للهداية، غير أنها اليوم بحاجة ماسة إلى ترصيص وتطوير كي تؤدي رسالتها في تخريج العلماء الربانيين الواعين بمتطلبات العصر القادرين على قيادة المجتمع إلى مرضاة الله بجدارة، مستنيرين بمشروع الأستاذ بديع الزمان سعيد النرسي لإنشاء مدرسة الزهراء ولتفعيل هذه الفقرة. يوصي الملتقى بتكوين لجنة متخصصة مهمتها المتابعة والعمل الحثيث على تجسيد ذلك في أرض الواقع. سابعا، يتوجب على العلماء مقاومة الأفكار التكفيرية والتعصب العرقي والمذهبي والأفكار الهدامة كدعاوة إنكار السنة بحزم لا هوادة فيه وعزم لا يلين، وإرساء الفكر الوسطي المعتدل وصولا إلى إيجاد صحوة مجتمعية رشيدة. ثامنا، ندعو العلماء إلى التلاحم مع الشعب وتمثل آماله وتطلعاته، وأن يكونوا في مقدمة الركب لحل المشكلات الاجتماعية وفض النزاعات، دعما لإرساء قواعد التعايش والسلم الاجتماعي. تاسعا، الاهتمام البالغ بوضع خطط وبرامج مكثفة وتنظيم حملات توعوية لإرساء القيم الأخلاقية الرفيعة ومناهضة الفساد والانحلال الخلقي. عاشرا، العمل الجاد على إيجاد لغة مشتركة تذلل عوائق التواصل العلمي والثقافي بين المدارس في جميع المناطق. 11، التواصل البناء مع الملتقيات والنشاطات العلمية في العالم الإسلامي باتباع وسائل عملية تسير ذلك تحقيقا للتلاحم الأخوي. 12، يقوم الملتقى عاليا دور المرأة في سعيها الدؤوب لتحصيل العلوم الشرعية تحملا وأداء، ويدعو إلى زيادة الاهتمام بها لتنمية قدراتها وتطويرها. 13، الاستفادة من الوسائل الإلكترونية في نشر أعمال الملتقى وفتح نافذة عملية للتواصل مع الناس عبر الفضاء الافتراضي. 14، سيكون انعقاد الملتقى الرابع في السنة القادمة في ديار بكر إن شاء الله تعالى. وختاما، نؤكد على إدامة هذا العمل المبارك الذي لا ينبغي من ورائه إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى وصالح الأمة الإسلامية، وندعو الله تعالى أن يسدد خطانا وييسر سبيلنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بله بشتارین عزیز دعوی دجی جبو انجام نامه بزمان ترکی بخوینه اندام اتحاد العلماء بدرهان آخگل دعوتی میکروفونت کن کرم کن سیده.
3. Alimler Buluşması sonuç bildirgesi. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın yardımıyla tertiplemiş olduğumuz 3. Alimler Buluşması değerli alimlerin katılımlarıyla nihayete ermiştir. Daha önceki 2 buluşmanın sonuç bildirgeleri yayımlanıp kamuoyuyla paylaşıldı. Bu 13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen 3. Alimler Buluşması'nın sonuç bildirgesidir. Bu bildirge organizasyonumuzun topluma karşı taahhüt ve şahitliğidir. Her katılımcının bu bilinçle cehd ve gayretini sürdüreceğine inanarak buluşmamızda takdim ve müzakerelerden sonra ortaya çıkan sonuç maddelerini basın ve kamuoyuna sunuyoruz. 1. Toplumun ıslahında ulemanın rolü her zaman büyük olmuştur. Geçmişteki büyük alimlerimizin ve salihlerin bu yöndeki çabası kendilerinden sonra gelen ulema için önemli örnekler barındırmaktadır. Alimler onları örnek alarak kendi rollerini ifa etme gayretinde olmalıdırlar. 2. Müslümanların salih ameller işlemesi, dünyayı imar etmesi ve bu istikamette başkalarına öncülük etmesi için en başta sahih İslam akidesine sahip olması gerekmektedir. İslam alimleri bir araya gelerek Kur'an ve sünnet çerçevesinde sahih İslam akidesini topluma yaymalıdırlar. 3. Ümmet olarak tüm sıkıntılarımızın baş müsebbibi olan tefrika ve iş çekişme fitnelerinin sona ermesi, ulemanın ittifak etmesine bağlıdır. İslam alimleri bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek birleştirici ve yapıcı rol almalıdırlar. 4. İslam ümmeti içindeki ihtilaflar, mezhep ve fikri görüş farklılıkları tefrikaya sebep olmamalı. Bilakis bunlar ümmet birliğinin sağlanması için faydalanabileceğimiz zenginlik kaynakları olarak görülmelidir. Bu hassasiyetle alimler olarak ehli kıbleyi kardeş görüyor ve bunu İslami vahdet için esas kabul ederek kardeşe eziyet etmenin caiz olmadığını ilan ediyoruz. 5. Gayri İslami akım, fikir ve akidelerin ortaya çıkması ve İslam düşmanlarının içimize sızarak insanlarımızı ve topraklarımızı sömürmesinin baş sebeplerinden biri ulemanın irşat ve aydınlatma çalışmalarını ihmal etmeleridir. İslam alimleri peygamberlerin varisleri oldukları şuuruyla İslam'ı topluma ifrattan ve tefritten uzak sunmalı ve ümmete içinde bulunduğu halden kurtaracak çıkış yolunu göstermelidirler. 6. İslam tarihi boyunca Müslümanların ilim, irşat ve model insan ihtiyacını karşılayan medreseler günümüzde bu ihtiyacı karşılayamaz duruma düşmüştür. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Medresetü Zehra adıyla kurma girişiminden bulunduğu kurum, medreseleri o günün şartlarına göre gerçek kimliklerine kavuşturma projesiydi. Medreseleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye ve rağbet edilecek kurumlar haline getirmek için bu projeden ilham alarak model İslam medreselerini kurmak amacıyla bu buluşmada bir komisyon kurma kararı alınmıştır. Bu komisyon imkanlarına göre toplanıp bu konuda bir proje ortaya çıkarmak için gayret gösterecektir. 7. Tekfircilik, sünneti inkar, ırki taassup, mezhepçilik ve cehaletle mücadele alim ve medreselerin ortak hedefidir. İslam'ın vasat ve sahih çizgisi esas alınarak bunlarla mücadele edilmelidir. Organizasyonumuz toplumsal bir uyanış gerçekleştirerek bu hedefe ulaşmak amacıyla mücadele sahasında olacaktır. 8. Alimler ve medreseler toplum içindeki mahalli ihtilafları şer'i esaslara göre uzlaştırma ve çözmede öncü olmalıdırlar. Bu istikamette her alim bölgesindeki mahalli ihtilafları çözmek için yoğun olarak halk ile iç içe olmalıdır. 9. Küresel yozlaşma ve bozulmaya karşı yoğun bir ahlak ve iffet seferberliği başlatılmalıdır. Bu hususta alim ve medreseler öncü olmalı ve yoğun bir programla her türlü iletişim imkanından istifade ederek halkı aydınlatmalıdırlar. 10. Medreselerin müfredatı ve eğitim dili yöre ve medreseye göre birbirinden farklılık arz etmektedir.
Bu da medreseler arasında canlı olması gereken diyalog, talebe müderris tebadülü ve küresel kaynaşmayı engellemektedir. Her yöre kendi bölgesel diliyle eğitim görse de medreselerin ortak bir müfredat ve dili olmalıdır. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalı ve kaynaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. 11. İslam aleminde alimlerin öncülük ettiği birçok İslami buluşma ve organizasyonlar yapılmaktadır. Bu organizasyonlarla tanışmak, diyaloglar geliştirmek ve beraber çalışmak için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 12. Bu organizasyon kadınların dini ilimlerin tahsilindeki gayretlerinin önemini güçlü bir şekilde takdir etmektedir. 13. Alimler buluşmasını topluma doğru yansıtmak ve sağlıklı bir iletişim sağlamak maksadıyla bir internet sitesi kurulacaktır. 14. Dördüncü buluşmamız inşallah gelecek yıl yine Diyarbakır'da yapılacaktır. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma gayreti dışında bir maksadı bulunmayan bu organizasyon, İslam ümmetinin vahdet ve kurtuluşuna vesile olma yolunda çalışmalarına devam edecektir. Allah çalışanların çabasını zayi etmez. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Beli beştarın heja mevanin aziz, hevditina seyemin ya aliman, ev du roje berdevam dikir, ji çar perçe Kurdistanê, gelek alim, mamoste, akademisyen, rewşenbîr û rojnamevan, beştarî hevdîtina me bûn, em silav û rêz û hurmet û spasiyê xwe pêşkêşî wan dikin, ji hêladin mêvanên hêja, encamnameya me bi heft zimana hatiye amade kirin, zimanê Kurdî, zimanê Tirkî, zimanê Erebî, zimanê Soranî, zimanê Zazakî, zimanê İngilîzî û zimanê Farsî, kesê bixwazin dikarin vane bigirin. Gelek kanalê televizyonê bernama me zindî diweşand, temaşevanê li ser şaşa guhdariya bernamê dikirin, em wan jî pîroz dikin. Ev hevdîtin salê carekî di mangî deh di meha di sala deha de meha deha de wê her sal berdevam bibe. Meha cotmehê inşallah her sal Ekim ayı ji bo kesê ku bi Kurdî jî nizanibin meha deha de wê bername devam bike. Heta hevdîtina çaremîn ya sala were bimînin dixweşiyê da şad û bextewar bin. Emanetî Xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.